Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini Wahidun TV hanya ingin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Put your hands up, everybody. Performance by Wahidun TV Music. Remix.